Ngwaneso ya ratehang, ke boela ke o dumedisa ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Re ntse re tswela pele ka thuto ya rona malebana le Bebele. Bebele ke motheo wa thuto ya Kriste. Ke yona le ka hopola hore maoba re qetela mona ke ne ke bua ka eng, empa ka jebile naha ke batla re tle re bue ka pudulelo ya Bebele. Pudulelo Bebeleng, ke bua ka inspiration. Re ile ra bolela hore Bebele ke pokello ya dibuka tse ngotsweng ka dinako tse fapaneng ke batho ba fapaneng ka dinako tse fapaneng. Moshe le ba profeta ba ngotse dibuka tsa Testament ya kgale ka puo ya Seheberu le ya Searamaike. Baefankgedi le ba apostola ba ngotse Testamente e ntjha ka Sekgiriki. Le ha ele mona ho bonahala ho ngotswe Bebele ka yona tshobotsi yona eo, ke batho ba bangata ka dinako tse tshwaneng, empa mongodi wa Bebele o mong fela. Mongodi wa Bebele o mong fela ke Modimo ka sebele sa hae. Bebele ke buka ya Modimo a nnotshi e sa kopangwang kapa ya kopanelwa le maikutlo a batho kapa botho. Bebele ke lona lentswe la Modimo ka botlalo. Bebele ke lona lentswe la Modimo ka botlalo. Ha motho a bala lengolo la 2 ho Timothea, Paulus o fumana hore moo o totobatsa ntlha ya hore Bebele ke lentswe la Modimo. Bua tjena ha re shebe kgaolong ya bobedi, buka ya 2 ya ho Timothea, kgaolo ya 3 temana 6, moo a reng, lengolo lohle le boditsweng ke moya wa Modimo le na le molemo wa ho ruta, wa ho kgodisa, wa ho laya le wa ho hodisa ka kgolo ya ho loka. Moapostola Paulus lengolong la hae la pele ho ba Thessalonika o totobatsa bohlokwa ba lentswe la Modimo. O re ke lengolong la pele ho ba Thessalonika kgaolo ya 2 temana ya 13, o re ka baka leo le rona ha re phetse ho leboha Modimo ka hobane mohla le amohetseng lentswe la Modimo leo le utlwileng ho rona, le amohetse seng jwalo ka hoja e le lentswe la batho, empa la kgolwa hore ke lentswe la Modimo, jwalo ka ha e le lona ka sebele, le sebetsang ka ho lona ba dumetseng. Ha re lemoheng hore ha se sohle seo Modimo a se buileng le seo a se entseng se tshetsweng ka hara Bebele. Hape re lemoheng hore ke botlalo bohle ba boitshenolo ba Modimo bo ka ho rata hwa hae a bo senolelang batho. Ke ka ho rata, o batla ho senola ka mokgwa o yena ka ratang, ka itshenolang ka teng. Se tshetsweng ka hara Bebele ke se molemo ho rona, hore re se tsebe malebana le Modimo. Ka lebaka lena, se re se tsebang ka Modimo ke karolwana fela ya seo e leng botlalo ba hae. Sheba lengolo la pele moapostola Paulus ba Korinti, kgaolo ya 13 temana 9, tla fumana mo atisang taba eo. Ke kopa he re tswele pele re buka yana taba e ntse ke bua ka yena, pudulo ya moya wa Modimo bongoding ba Bebele. Bangodi ba Bebele ba nnile ba ngola dintho tse ngata bophelong ba bona, empa nakong eo tshusumetso ya moya wa Modimo e ba fihlelang, ile ya ba susumetsa ho ngola lentswe la Modimo. Ha re hle re bale ho Petrose, lengolo la 2 la Petrose, kgaolo ya 1 temana 21 e 21, re utlwa ho thwe, hobane ha e sale boprofeta ha bo aka ba tliswa ke ho rata ha motho, empa ke ka tshusumetso ya moya o halalelang, batho ba halalelang ba Modimo ba buileng.
Pudulo e supa tshusumetso e ikgethang ditabeng tsa Modimo. Pudulo, inspiration, e supa tshusumetso e ikgethang ditabeng tsa Modimo. Moya wa Modimo o boetse o laotse hore ho ngolwe eng ka hara Bebele. Tsohle tse ka Bebeleng e leng tse shejwang e le nnete e senotsweng, dithuto, maele, melao, dikgalemelo, dikgothatso ke tse ding fela hara tse ngata tseo Modimo a di susumeditseng hore di ngolwe, di hlahelle ka hara Bebele. O tla lemoha hore wena momamedi wa ka, o tla lemoha hore Modimo ha a ka laela hore ho ngolwe fela ditaba tse amang topollo ya motho, empa o laetse ho ngolwa le ditaba tse amanang le nalane ya diketsahalo, le tse etsahetseng tlholehong, le tseo batho ba kopaneng le tsona jwalo ha ntse ba tswela pele ka bophelo. E ka ba hantle ha wena ngwaneso o ka bala ho lengolo la pele ho Petrus, kgaolo ya 1, temana ya 10 ho isa temana ya 12, ho ipalle yona. Ha motho a bala ditemana tsena tse pedi, temana ya 10 le temana ya 12, o tla elellwa hore Petrus o bua ka dikateng tsa Bebele tse tiisang dipolelo tsa baprofeta malebana le topollo. Bua ka dikateng, o se utlwisisa ha ke re dikateng, ke bolela the contents, ditaba tse amanang le tse tiisang boprofeta malebana le topollo ya motho. Ditaba tseo di tiisa hore moya wa Modimo o no le ba profeta, mme wa tiisa morero wa Modimo wa o tlisa Mesia ya tla lopolla batho, mme taba eo e phethahaditswe ke diefanghelii. Taba tseo o di fumanang diefangheling ke tsona tsena tseo di supang hona seo Morena Modimo jwale se etsang ke sefeng. Taba e boletsweng ke Paulus ho Timothy ya kgaolo ena ya 3 temana 16, seno se ngotsweng ke Paulus se tiisa hore banna ba ngotseng Bebele ba ne ba ngola ba le tlasa tshusumetso ya Modimo ka sebele sa hona. Ka lebaka lena Bebele ke mangolo a buduletsweng ke moya wa Modimo. Hona ke ho bolela hore Bebele ke tholwana ya moya wa Modimo. Mangolo ano a halalelang a phela ka jeno bakeng sa kereke le bakeng sa motho e mong le mong le hona jwale, le ha ngotswe kgale hakalo. Seo Paulus a se buileng ka testamente ya kgale se phethahetse ho testamente e ntjha. Ho etsa mohlala wa taba ena, Jesu Kriste o ile a tshepisa ho tla ha moya o halalelang eo a tla re ho ba fihle, a tlang ho ba ruta dintho tsohle, hape le ho ba hopotsa tsohle tseo yena a ileng a ba bolella tsona, jwalo ka ha e bona ho Johane kgaolo ya 14 temana 26. Ha taba eo e boletsweng ke Jesu e phethahala, ke moo Paulus a ileng a itisa ho lengolo la pele ho Bakorinti kgaolo ya 2 temana ya 13 hare, mme re di bolela e seng ka dipolelo tse rutwang ke bohlale ba batho, empa e le ka tse rutwang ke moya o halalang, mme re lokisetsa ba moya tsa moya. Mona re tla bona hore pudulelo le tshenolelo di fapane. Pudulelo, inspiration and revelation, they are different. Ho budulelwa ha dikateng tsa Bebele ho fapana le ha ho bua ka tshenolelo kapa tshenolo. Tshenolo kapa tshenolelo ke ketso e etsang hore se sa tsejweng se tsejwe, kapa se kwahetsweng se kwahollwe. Ke yona
e re buang ka yona e le tshenolelo. Sohle se ngotsweng Bibeleng se buduletswe ke moya o halalelang, mme hoo ha o bolele hore sohle se ka moo ka Bibeleng se senoletswe motho e mong le mong. Tla bona hore ke ka lebaka lena re hlokang baboledi, re hlokang bareri, re hlokang baruti. Ke hobane ha se hore ntho e nngwe le nngwe e teng ka hara Bibeleng moo e ngotsweng le ha e le mona ho susumeditse pudulelo ya moya o halala ho ngolwa ha ya teng. Ebe motho e mong a ka tseba ho etsa ha bobebe fela. Ho na le batho bao Morena Modimo a tla ba senolela se leng sona jwale. O lokela hore o tsebe hore tse ding tsa dintho tse ka hara Bibele ka moo di ke ke tsa tsejwa ke motho ha e se fela motho ya di senoletsweng ke Modimo ka ho rata ha hae. Lebaka la taba ena ke hore tse ding tsa dintho tse ka hara Bibele ke sephiri sa Modimo se tibileng, seo e leng fela bangodi ba Bibele ba ileng ba senolelwa ha ba fumana tshusumetso ya ho ngola. Ke lakatsa hore mobadi, wena ngwaneso, o ko shebe polelo ena ya moapostola Paulus ka hloko e teletsana. Ke lengolo la pele ho Bakorinti kgaolo ya 2 temana ya 7 ho ya temana ya 13. Ditemana tseo tse tsheletseng, kgaolo ya 7 ho ya temana ya 13 kapa tse 7. Ako mamele taba ena, o e mamele hantle. Empa re bolela bohlale ba Modimo, e leng sephiri, bohlale bo patilweng bo Modimo a bo lokisitseng pele dilemo di soka di ba teng, ebe tlotliso ya rona, e leng boo ho seng le a mong wa marena lefatshe lena ya botsebileng. Hobane ho jana botsebile a ka be a sa ka a thakgisa morena wa kganya sefapanong. Empa ho dutse jwalo ka ha o ngolle ho thwe taba tseo Modimo o di lokiseditseng ba o ratang ke tseo leihlo le sa kang la di bona, tseo tsebe e sa kang ya di utlwa, tse sa kang tsa itlhaela pelong ya motho, empa Modimo o di senoletse rona ka moya wa ona. Hobane moya o batlisisa tsohle le tse tibileng tsa Modimo. Hobane motho kofe ya tsebang tsa motho ha e se moya wa motho o leng ka ho yena na? Ka mokgwa jwale ditaba tsa Modimo ha o motho ya di tsebang ha e se moya wa Modimo. Ha e le rona ha re ka ra amohela moya wa lefatshe, empa re amohetse moya o tswang ho Modimo, re tle re tsebe tseo re di filweng fela ke Modimo. Mme re di bolela e seng ka dipolelo tse rutwang ke bohlale ba batho, empa e le ka tse rutwang ke moya o halalelang, mme re lokisetsa ba moya tsa moya. Ke itse ke lengolo la pele ho Bakorinti kgaolo ya 2 temana ya 7 ho isa temana ya 13. Ke o kgothaletsa ho bala hape lengolo la moapostola Paulus ho ba Efese kgaolo ya 3 temana ya 2 ho isa ya 6. Ha o se utlwile ena ya Paulus phuthong ya Korinti, a go mashebe ya ba Efese jwale. Tse ding tsa tse ngotsweng Bibeleng ke tseo bangodi ka bo bona ba di boneng kapa ba di hlokometseng. Sheba lengolo la pele la Johane kgaolo ya 1 temana ya 1 ho isa temana ya 3. Tse ding tseo ba ngotseng ka tsona ke tse hlahileng ka morao ho diphuputso kapa dipatlisiso ka mokgwa wa ho etsa dipotso ho batho ba bang. Sheba Luka kgaolo ya 1 temana ya 1 ho isa temana ya 3. Seo ke se bolelang kapa seo re ka se bolelang, re ka re ka bokgutshwane ditaba tsena tse ntseng bolelang, ke re pudulo ke hore e ama ho bua. E ama ho bua. Ha ke re sheba taba e buang ka yona eno ho lengolo la 2 la Petrus kgaolo ya 1 temana 21. Hobane ha e sale boprofeta ha bua ka
ba tliswa ka ke ho rata ha motho, empa ke ka ho tshusumetso ya moya o halalelang, batho ba halalelang ba Modimo ba buileng. Ke itse pudulelo ya Bebele. Pudulelo e ama ho bua. E ama ho bua. Le tla utlwisisa, o tla utlwisisa he jwale hore hobaneng o lokela hore lentswe la Morena Modimo le bue. Hobaneng le lokela ho bua. Ke hobane lona ka bolona le tle le amme puo. Ha re jebe taba bobedi e bulelwang ke pudulo malebana le pudulo kapa pudulelo ke ho ngola. Ho ngola. Ha re betse re nke lengolo le la bedi la moapostolo Paulus ho Timothea kgaolo ya 3 temana le 16 mo itisang ditaba tsena. E re lengolo lohle le budutsweng ke moya wa Modimo le na le molemo wa ho ruta le wa ho kgodisa le wa ho laya. Le na le molemo ke itse wa ho ruta le wa ho kgodisa le wa ho laya le wa ho hodisa ka kgolo ya ho loka. Ha ba ne ba bua kapa ba ngola ho tloha mehloding e fapaneng, bangodi bao ba ne ba le taolong ya moya o halalelang ho etsa hore sohle seo ba se ngotseng kapa ba se buileng e be ke lentswe la Modimo. Taba ya pudulo ngwaneso ya ratehang e ama hape le tshebediso ya mantswe ka moo a sebedisweng ka teng ka hara Bebele e le ha a fetisa mohopolo wa Modimo. Ke se ke boletse hore moya wa Modimo o ne a tataisa bangodi ho se ba lokelang ho se ngola. Jwale ke rata hore ke etse mohlala ka se builweng ke Modimo bakeng sa Jeremia tjena. Ke etsa mohlala ka Jeremia. Ho itswe ke Jehova Modimo wa Israele, ngola mantswe ohle ao ke o bolellang ona bukeng e nngwe. Ke Jeremia kgaolo ya 30 temana 2. Anthe morena Dafite yena o re moya wa Jehova o bua ka nna, lentswe la hae le lelemeng la ka. Ke lengolo la 2 ho Samuele kgaolo ya 23 temana 2. Moapostolo Paulus le yena o bontsha ka ho tiya hore taba ya pudulo lentsweng la Modimo ke molemong wa batho bohle ho kenyeletsa le ba sa dumeleng, e leng hore le batho bao o reng ha ba dumele ba tshwanetse hore ba fumane lentswe la Morena Modimo hobane ditaba tseo di molemo ho bona. Taba ena o ka e fumana lengolong la 2 la Bakorinti ho Bakorinti kgaolo ya 2 temana 13. Ke a tshepa hore ha o ntso tsamaya le nna tjena o ntso ngola ditemana tsena le wena o tsebe hore o itlhahlelle ka tsona. Ke ntho ya bohlokwa haholo hore e ka tsejwa ke wena ngwaneso, wena mmametseng hona jwale hore taba ya matla a moya wa Modimo bongoding ba Bebele ha ya fetola batho re e se hlole ba batho ba ngotseng ntse le batho jwalo ka nna le wena. Ha ka ba fetola ba etsa metjhini kapa ba etsa eng. Batho bao ba ne ba utlwisisa seo ba se ngolang e le batho ba bile ba sebedisa dikelello tsa bona ha ba ntse ba ngola. Ba ne ba utlwisisa hantle le mokgwa o ba neng ba lokela ho beha taba ka hona hore e tle utlwisisehe ho batla e bala. Ka lebaka lena ba ile ba atleha hore motho ka mong a sebedise mokgwa wa hae wa ho ngola kapa wa hae wa ho bua taba. Ha bua a bile a kgetha mantswe ka hloko e kgolo. Le ha ho le jwalo, moya wa Modimo o ne a ntse a le teng a le taolong ya se ngolwang. Hona ho bolela ka ho tiya hore pudulelo ke sephiri se tibileng ka mokgwa o makatsang. Bebele re bontsha ka botlalo hore pudulo ke ntho e teng ka hare ho bongodi ba yona, empa ha ho ka moo e ka bolelang mokgwa wa yona. Ha ho ka mokgwa o e ka bolelang
mokgwa wa yona. Jwale ntumelle ke tle ke emise mona kajeko lena, e tle re e tlang re tle re bue ka sepheo sa bebele. Sepheo sa bebele. Ke kgola o bile le nako e ntle ho mamela ditaba tsena. Morena Modimo a be le wena. Ka Kreste Moloko wa rona. Amen.